Dan saudara, seorang jurnalis Palestina kembali menjadi korban serangan udara Israel. Korban tewas bersama 11 anggota keluarganya di jalur Gaza, Palestina. Serangan udara Israel ke Gaza juga menewaskan seorang jurnalis TV Palestina. Jurnalis tersebut tewas bersama 11 anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-anak, serta seluruh keluarga lainnya di rumahnya di Khan Yunis, jalur Gaza. Sepupu korban, Akram Abu Hattab, berdiri di tengah reruntuhan rumah keluarga tersebut. Ia mengecam serangan Israel yang menewaskan seluruh keluarganya. اللي انا عرفته واللي كنت شايفه لسه اللي هو ابو عاصم رحمه الله عليه محمد كان مروح من شغله يمكن ما له ربع ساعه يا دوب بعد دقش حتى يمكن يتعشى دخل بيته واذ بصاروخين ثلاثه نزلوا مره واحده البيت طبعا المنطقه بشكل كامل كحل اسود بعد نص ساعه لما قدرنا ندخل نشوف ايش اللي صار. Sehari sebelumnya, korban melaporkan meningkatnya orang yang tewas akibat serangan Israel ke Palestina. Ia menangis ketika melaporkan dari sebuah rumah sakit yang penuh sesak di Gaza Selatan. Menyusul kematian rekannya dalam serangan udara setengah jam sebelumnya. شو ذنبه أبو عاصم؟ شو ذنبه محمد؟ كون إنه مراسل مثلا لتلفزيون فلسطين بنقل حقيقة بنقل أحداث بتصير على أرض الواقع بنقل فضايحهم وجرايمهم على مستوى العالم هذا هو جرمه. بدنا نفهم إذا كان مثلا مناضل حمادة معروف طول عمره مسالم راجل في حاله ما له أي اتجاهات أيا كانت إنسان من شغله لبيته غير هيك ما له علاقة. Jumlah korban serangan Israel ke Palestina sudah melebihi 10.000 warga Palestina. Korban terbanyak adalah perempuan dan anak-anak.